صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات فاضربوا يا أهل المثاني فذروا اليمن غرا واستضيعوا بجمال فخفي الحسن تفرق الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث دينا طاع جمع الفقر الوهاب الله يا نبي سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك
يا حبيب سلام عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد طلع البدر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله واهدنا نحج سبيلي يا الله كي به نصعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الغادي مشفع يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله لعنة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمرون كل حين يتجدد صلى الله من مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kami persilakan kepada Bapak Ibu para tamu undangan untuk duduk kembali sebelum nanti acara inti akan kita lanjutkan. Dan saat ini
Kita saksikan di depan ada peresmian nama yang akan dipimpin oleh Al-Habib Ahmad bin Syahab. Kepada beliau kami persilahkan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Dr. Ridwan Haji Ratu Dewa PSI beserta rombongan. Kami minta kepada ibu-ibu untuk agak mundur ke belakang dikit, Bu. Di ruang yang agak di belakang untuk bapak-bapak disiapkan. Mohon maaf ibu-ibu agar bisa bergeser agak ke belakang sedikit karena space tempatnya kita peruntuk untuk bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, di hadapan kita ada 5 anak, yang mana anak ini insya Allah nanti akan kita doakan menjadi anak yang soleh dan solehah, dan sudah disepakati oleh kedua orang tua mereka, keluarga besar mereka. Insya Allah ini anak diberi nama dengan nama yang baik sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, agar fa'ahsinu, diberi nama yang baik. Nama adalah doa munajah kita untuk anak-anak kita. Mari sama-sama kita doakan. Sebentar waktunya kita berdoa untuk anak-anak kita. Anak yang pertama diberi nama Senopati Bramantia bin Sofyan Hadi. Yang kedua Adiba Khanza Az-Zahra binti Muhammad Husni. Yang ketiga Hazel Zia Amanda Lubis binti Dery Saputra Lubis. Anak yang keempat Muhammad Kinan Arfas binti Adelia Aprianti. Anak yang kelima Adifa Arshila Safina binti Muhammad Dafa Ariskula. Ala manawaina aslafuna salih ala hadhihi niyah wa kulli niyatan salihah li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat al-ahya' wa amwat wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam بسر الفاتحة. بسم الله من الشيطان بسم الله من حمد من حمدا شكرين حمدا نعم حمدا في نعمة كافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلبنا وجسدنا وروحنا سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum, taqabbal ya karim.
Hadra giring dengan sholawat. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشكو ضام وفؤادي قد بدا بني الظلام قد بدا بني الظلام فتحن وفؤادي ما بدا كل نور ومن سنام خير الأنام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف ألقى ضام وفؤادي قد بدا بني الله يا دائم يا دائم الله يا دائم صلوا عليه. الله يا دائم يا دائم الله يا دائم 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 صلوا عليه. الله يا دائم يا دائم الله يا دائم الله يا دائم يا دائم الله يا دائم الله يا دائم يا دائم الله يا دائم برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منحة النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مدت سعيدي فائض المدد ربي إني قد مدت سعيدي أرجو فائض المدد فاغثني أنت معتمدي فاغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي
kembali kami himbau mohon maaf kepada ibu-ibu untuk bergeser agak ke belakang di batas dinding. Mohon maaf karena kita peruntukkan untuk bapak-bapak. Mohon maaf ibu-ibu. Sekali kami himbau ibu-ibu yang berada di dalam agar mundur sedikit di samping atau di belakang daripada dinding. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita ta'zimi para alim ulama, para habaib, para tua-tuan guru yang sempat hadir pada siang hari ini. Hadir bersama kita Al-Habib Ahmad bin Syahab dan juga para habaib dan para asatiz yang lainnya, wabil khusus tamu kita, guru kita yang akan memberikan mau'izatul hasanah pada siang hari ini, Al-Mukarram Kiai Haji Fahmi Amrullah Hazik. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita. Yang kami hormati PJ Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili beserta rombongan atau jajarannya. Yang kami hormati Wali Kota Palembang yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI, yang alhamdulillah beliau pun sudah hadir bersama kita. Yang kami hormati Bapak Pangdam 2 Sriwijaya atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolda Sumsel yang diwakili oleh Karaop Polda Sumsel. Yang kami hormati Kapolres Tabes Palembang. Yang kami hormati Dan Lanal atau yang mewakili. Yang kami hormati Dan Lanut atau yang mewakili. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, para tamu undangan. Dan juga hadir bersama kita pada siang hari ini Kiai Haji Hendra Zainuddin dan juga Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Kita doakan semua para ulama, para umarok kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajat-hajat mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati segenap panitia dan juga zuriat daripada Sahibul Haul beserta anak cucu dari Sahibul Haul
hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, pencinta para alim ulama rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri haul daripada ulama kota Palembang, Syekh Kiai Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Haji Mahmud yang ke-123 tahun, Ahad 4 Februari 2024 Rajab 1445 Hijriah. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut ahli keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang senantiasa rajin membaca salawat dan mendawamkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita digolongkan menjadi ahli syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib wal asatid, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para tamu undang yang berbahagia, mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini akan mendapatkan keberkahan daripada sahibul haul, yang mana beliau adalah merupakan ulama yang dicintai, yang dimiliki oleh kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Dan tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita. Allah selamatkan kita dunia dan akhirat, dan Allah berikan kemudahan-kemudahan kita di dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Ma'asyiral hadirin wal habaib, Bapak Ibu para tamu yang berbahagia, untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita buka majelis kita pada siang hari ini dengan membacakan suratul Fatihah, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan di majelis ini. Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita dunia maupun akhirat. Al-Fatihah liridha'illahi ta'ala wa li syafa'atin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala kulli niyatin salihah fi sihhati wa afiyah wa salamah zahiran wa batina fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil habibi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dan juga sempat hadir bersama kita pada siang hari ini dan tim 2 Sriwijaya. Selamat datang Pak beserta rombongan. Mohon maaf Pak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu undangan yang berbahagia, acara kita selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Husni Mubarak SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله